Woi, sebelum kalian nonton video ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share supaya kita makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Bang, Indomaret gimana? Indomaret 15 sono. Ntar kiri aja lurus, habis kiri lurus, nah ada empang, nah itu sampingnya. Indomaret? Iya. Iya. Masa sampingnya ya? Enggak, Indomaret sekarang mah emang aneh-aneh. Kemarin gitu di kuburan. Ya udah, makasih bang. Iya. Man, domain yang tadi lo ambil. Enggak usah campur loh. Lah, mana sini nggak? Bu, cekek sih. Ya bang. Sampai mana? Aduh, gimana ya? Keciduk kita Ciduk, mas apa? sama orang Sepi. pemulung. Muluk. Di sono. Tahu masih Ambil orang kecek gua. Enggak tahu dah. Kayaknya masih di sono. Orang nggak tahu kagak. Tahu. Nah ya, ayo cariin. Ayo. Ayo lu balikin. Lu ngapa coy? Nah, Itu balikin dompet gua. lo aja bekas nyopet. Tahu dari mana lu? Lah gue lihat dia udah. Jangan sok jagoan lu. Langsung Sini. pukul. Udah pukul ya, Bos. Balikin. Bos. Udah pukul ya. Lihat nih, mana kayak gini nih. Lo mau kagak? Enggak, Bang. Ah, jadi apaan lo kayak nyopet-nyopet gitu lo? Jadi apaan? Woi, bantuin apa? Buruan. Oi. Ini dompet gue ini. Tuh kan bener dompet gua. Gue buat lu. Udah duitnya tinggal segini nih. Emang berapa? Emang segini sih. Lu jadi kecil jangan modus lu, parah banget lu. Kagak bang. Itu tadi dicopet. Dompet gua.
Dompet mana? Aduh. Apa tuh? Nggak keciduk, Bos. Ah, keciduk. Diambil sama pemulung tadi, sampai dicekek gua. Tahu lu masih orangnya? Masih di daerah sono kayaknya dah. Cari nak. Bang, sono. Sana ya? Sana ulang. Enggak apa-apa itu di. Udah langsung lanjut. Dompet mana? Aduh. Kita keciduk, Bos. Ciduk. Ya, sama orang pemulung tadi. Diambil gua sampai kecek Sono. Lupa gua. Ayo balikin. Cut. Cover. Rekam. Di. Rekam dikit. Bikin. Kepukul lagi. Action. In action. Action. Lu ngapa, coy? Itu balikin dompet gua. Ya lu baru apa sih? Aduh, itu udah cakep banget. Action. Balikin kagak? Balikin. Kagak. Itu Gua, langsung kan ini ngomongin gua. aja. Gimana? Enggak usah dikandutin di bawah. Ya. Action. Kaget dulu. In action. Balikin. Everybody stoned, I grown, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got.